ku wa 17 Gashyantare 2023 nibwo abaperezida bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye Addis Ababa muri Ethiopia mu nama yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya perezida wa Kongo bikaba byaratangaje imwe muri iyo myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Addis Ababa muri Ethiopia. Ndagushimira ukomeje gukurikirana ibiganiro bwa KTV News ikugezeho ndetse ukaba wamaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye bwa KTV News igutegurira. Nta kintu ngiye gukora rero usibye ko uyu munsi ku itariki ya 22 Gashyantare 2023 ibiro bya perezida byo mu gihugu cya Kongo byatangaje ko bizemera imyanzuro yafatiwe Addis Ababa muri Ethiopia yo gutahisha cyangwa se gucyura impunzi zayo, ndetse ibi bikaba byashimwe n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda yatangaje ko ibi ngibi ari umwanzuro mwiza ndetse no kugaragaza kumvira amwe mu mabwiriza cyangwa se imwe mu myanzuro yafatiwe muri Ethiopia umurwa mukuru wa Addis Ababa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyi ni bwa KTV News, gushimira mu gukora subscribe no gushishikariza nawe utarabikora kugira ngo nyamuneka yikore kugira ngo ukomeze kugira ibiganiro bitandukanye bwa KTV News igutegurira umunsi ku munsi. Ciao.